Evo na početku ja želim da vam poželim dobrodošlicu na specijalnu emisiju serijala Poezija uzvraća udarac i želim da vam kažem da je to samo jedan od serijala koji radi produkcija alumnija Filološkog fakulteta. I za nas je 10 epizoda ovog serijala koje danas želimo na neki način da proslavimo, a potom i da krenemo u novu sezonu. Sa nama su večeras naši gosti u prethodnim emisijama. Tu je s desna na levo Vladan Krečković, koji iza sebe ima roman Aleksa ili Kroz snegove i sirene, zatim zbirku poezije Paris, Texas. Ta zbirka je dobila međunarodnu nagradu Mostovi struge. Zatim tu je sa nama Dejan Kanazir, koji za sad iza sebe ima 2 objavljene pesničke knjige, Ništa se ne dešava utorkom uveče i Ljudi koji skaču na haube. Zatim jedna dama, Marija Dragnić, koja je skoro objavila svoju 3. knjigu, Treća neuništiva stvar. Sva 3 pesnika su autori izdavačke kuće PPM Enklava, čiji je osnivač i jedan od urednika Zvonko Karanović, koga ne bih posebno najavljivala. Iza sebe ima 3 romana, svi smo voleli njegovog Aleksandra Korta, njegove drugare, te romane koji su nastali na osnovu priča iz muzičke prodavnice koju je Zvonko držao u Nišu. Danas nećemo govoriti o njegovim romanima, ne preterano njegovoj poeziji, želim da akcenat stavim na njegovom radu sa mladim pesnicima. Eto, dobrodošli i uživajte i dobrodošli moji sagovornici. Ja za početak želim da pitam Zvonka kako je nastala izdavačka kuća PPM Enklava, kada i koliko izdanja je iza nas? Dobro večer se želim. Pa teško je pitanje to, Milice. Nastala je iz nekoliko puta. Šalim se, izdavačka kuća Enklava je nastala 2018. Ali to je u stvari moj drugi pokušaj da napravim izdavačku kuću koja će se bavi isključivo objavljivanjem poezije. Pa 2010. sam sa jednim niškim pesnikom koji se zove Željko Mitić-Zerkman uradili smo izdavačku kuću koja se zvala Peti talas. Objavili smo 3 naslova, jako dobro, znači objavili smo antologiju američke poezije 21. veka, dan kada je umrla Lady Gaga. Onda smo objavili tog jednog grčkog bitnika koji živi u Parizu, koji inače prevodi i Bukovskog, sluša Coltrane-a i veoma je uključen u taj neki društveni život, Janisa Livadasa. I ono što je bilo u stvari kruna tog kratkog delovanja, Bob Kaufman, Samoće prepone usamljenosti, to je jedna od mojih najomiljenih zbirki pesama, pogotovo iz tog bitničkog perioda. Plan je bio da se objavi i Franko Hara, pesmak za ručak i tako neke stvari. Nismo razmišljali da objavljujemo domaće pesnike, hteli smo samo da objavljujemo prevedene i da na neki način popunjavamo prazninu onoga što su 90. u stvari napravile, da se to strano pesništvo i ti neki veliki pesnici i te neke jako važne knjige se nisu izdavale. Došlo je do nesporazuma, znate kako uvek kad radite ortački posao, pre ili kasnije to pukne i onda je u stvari PPM Enklava samo refleks toga. Naravno, u međuvremenu se dosta toga promenilo i u mom privatnom životu se isto dosta toga promenilo. Ali ideja oko pokretanja PPM Enklava je bila ta da u stvari objavljujemo knjige, to je zbirke poezije, pre svega i mladih pesnika i ljudi čija se poetika ne uklapa u neki dominantan mainstream tok, ljudi koji pišu na svoj način i ljudi koji su možda drugačiji, svoji, da eto imaju tu neku svoju sigurnu kuću
gde bi mogli da objave te svoje stihove, jer u međuvremenu smo došli u situaciju da pogotovo takve stvari koje su off, koje su alternativa, koje se bave LGBT tematikom, koje se bave nekim drugim stvarima, da to jednostavno skoro da i nije postojalo i onda je to jednostavno bilo i ime opravdano, ime enklava, znači jedan prostor koji smo mi zamislili da branimo dobrom poezijom i koji treba da se nalazi usred nekog srpskog mainstreama, možda po strani, ali mislim da će biti i usred, ali da u taj prostor ne puštamo stvari za koje mi ne smatramo da su dobre i eto, to je znači krenulo 2018. Evo do sada 29 izdanja. Marija, ti si, možemo reći, od samih početaka Pepe Enklave upućena sa njenim radom i tvoja zbirka Konfabulacije je jedna od prvih 5, čini mi se, zbirke koje su izašle. Reci mi koliko je tebi kao mladom autoru značilo to što se otvorila takva izdavačka kuća i što si dobila priliku da radiš sa urednikom, jer znamo da ne postoje ljudi, ti urednici koji se bave čitanjima rukopisa mladih pesnika, nisu tu da ih posavetuju da učine te rukopise kvalitetnijim, da im ukažu na neke one tehničke stvari, opšta mesta i slično. Dobro večer svima prvo. Pa da, Konfabulacije jesu jedna od prve 3 knjige objavljene u Enklavi, ali taj rukopis je zapravo prvo objavljen u Crnoj Gori putem jednog konkursa gdje sam dobila nagradu, a nagrada je zapravo objavljivanje knjige. I u tom periodu sam zapravo dobila poziv iz još 2 izdavačke kuće da objavim taj rukopis, ali pošto sam od starta znala na kojim vrijednostima se Enklava radi i da radi na ljubav, birala sam vrlo svjesno da tu knjigu nekako ugradim u tu izdavačku kuću i da to budem dio tog narativa tada. Dalje mislim da je jako važno ovo što si pomenula, urednički rad, naročito za ljude koji počinju sa tim. I svakako, mislim, pošto se i sama time bavim, i u tom smislu sam vrlo posvećena i razigrana, rekla bih, i lijepo je kada radiš sa autorom koji to dozvoljava i umije na sličan način da se igra, ali kao urednik onda možda mogu biti malo teška, a kao autor mislim da sam još teža kad je to u pitanju, kad bi bila potpuno iskrena. Tako da, eto, ne znam, to može i Zvonko da potvrdi šta se tu dešava, ali svakako mislim da je bitno. Jedna od važnih stvari vezano za Enklavu je što je nekako vratila tu riječ urednik uopšte u priču o poeziji, pošto znamo, već kad nekako stupimo, što se kaže, kao na scenu, pa kako prolazite knjige na konkursima koji su obično prvo rešenje za objavljivanje knjige, tu se uvijek neko potpiše kao urednik, ti misliš da je to neka totalno sporedna stvar, jer ti tu osobu ne vidiš uglavnom i ne čuješ, tako da ta institucija urednika kao da se izgubila nekako kroz vrijeme, a on može autoru da bude dobar saigrač i inspiracija. Tako da, važno je. I opet kažem, naročito za te prve knjige na kojima ima te vrste nekog tehničkog rada. Zvonko, ti se uredničkim radom baviš i kroz radionicu kreativnog pisanja. Da li je radionica bila tvoja ideja? Znamo da su prva 2 kruga radionice koje si ti vodio održavane u Kulturnom centru Studenjaka, a potom si tu radionicu pokrenuo u sopstvenoj režiji. Da li je bila tvoja ideja i šta te je motivisalo da
recimo, se ne baviš samo sobom kao autorom, već da poželiš da pomogneš mladim pesnicima? Pa što se tiče te radionice kreativnog pisanja, odmah da se ogradim, ja ne volim tu reč kreativno pisanje, to je radionica pisanja ili radionica poezije, jer niko nikog ne može da nauči da bude kreativan. Znači, mi na tim radionicama radimo te tehničke stvari, pričamo, savjetujemo se, slušamo jedni druge, ljudi čitaju, komentarišu, znači, baš su te stvari koje su važne, naravno tu se uči zanat svakako. A 2016. godine je urednica Studentskog kulturnog centra me je zvala i rekla da li bi ti, Zvonko, voleo da vodiš radionicu kreativnog pisanja, oni to tako zovu, zbog toga što u Studenjaku, recimo, u programu njihovom imate 10 radionica, te radionica za kameru, za montažu, za kineski, za bubnjeve, za poeziju i tako dalje. Studenjak plaća te predavače, a ljudi koji su studenti, oni imaju tu radionicu besplatno. I to je tako zamišljeno. I 2016. godine ja sam to odbio, imao sam neke druge stvari. Sam radio, u stvari završao sam tu svoju knjigu, to je Spisao sam. I tada je prihvatila Ana Marija Grbić i cela ta priča oko te radionice da Studenjak je radio radionice na 2 godine. Bilo je 2014. do 16. mislim da je Ivana Milanko, 2016. do 18. je bila Ana Marija Grbić i ja sam preuzeo od 2018. do 2020. Mada je onda krenula korona, pa ta druga radionica nije bila do kraja završena. Prešli smo na online. Tako, prešli smo na online. I sad šta je tu bilo interesantno? Tu je bilo interesantno da vam to nije radionica u smislu sad imamo 10 sesija, 12 sesija, koliko ja danas držim, to je znači bilo 32 sesije, 8 meseci, praktično 2 semestra po 4 meseca, kao da je neko išao godinu dana na fakultet oko toga. I sad tako se podesilo da na toj radionici, prvoj radionici, u stvari mojoj prvoj radionici, u Beogradu, inače držao sam i u Nišu, 2001. i 2002. Se okupila takva ekipa da, evo, to su sad sve ljudi koji su poznati u tim pesničkim krugovima, znači, ovako je sedela Radmila Petrović, pored nje Dejan Kanazir, Nemanja je Stanišić, Nikola Đurica, Mirko Kekić, Lazar Pavlović, Stefan Stanović, jedno vreme kasnije se priključila Dragana Mokan, znači sve ljudi sa knjigama, i oni koji su kasnije imali knjige, mislim, ispostavilo se da je to bio nekako sudbinski susret za njih, a boga mi i za mene. I da je ta radionica kao da nas je neko skupio, to kao da nije bilo slučajno, jer su to bili sve super pametni, talentovani ljudi i nije bilo teško da ja već posle 10 nekih tih sesija, 10 časova, kažem, Radmila, Kanazir i Nemanja, vama ću da objavim knjigu, oni su bili prvi, ali onda smo kasnije sukcesivno i ostale bili. Dejan Kanazir je bio na tvojoj radionici, Vladane i ti takođe. Dejane, da li možeš ti evo da nam predočiš svoje iskustvo sa radionice, da čujemo i stranu nekoga ko je iskusio, prošao kroz te 32 sesije? Pa bila je zapravo jedna. Dobro večer svima. Ta jedna sesija, mislim da sam 2 puta propustio i trajalo je 2 sata, sad govorim tehničke stvari. U prvih pola sata pričali smo ko je šta čitao prošle nedelje, da li je neko pogledao neki zanimljiv film, da li je... Koliko je to važno? Koliko je važno to što ste na toj radionici saznali za neke nove filmove, za neke nove autore? Pa, ukoliko posmatramo tu radionicu kao jednu jezgru, nukleus, mi smo bili jedan atom življi, onako, atom poezije i koji ti elektroni su kružili okolo toga. A sama ta razmjena je vrlo bitna jer inače ne bi bilo bi statično, a atomi koji se ne kreću ne predstavljaju ništa. Da, a sad kako je to izgledalo, dakle, posle tog, da kažemo,
uvodnog dela, čitali smo, analizirali smo, neko je čitao, uglavnom jednom ili dva puta, i posle toga je sledila mala, u krug smo analizirali, mala analiza do 2 minuta i Zvonko je imao, da kažemo, jednu krajnju reč i tu smo sublimirali sve i trudili smo se da budemo što objektivniji, da se ne dodvoravamo nikome, mada retko kada je neko imao zaista baš lošu pesmu. Bilo je loših, onako koje nisu ispunile taj zadatak, na primjer, te nedelje, ali uglavnom su to bili vrlo dobre pesme, jer svi pojedinci sa tih radionica su vrlo svestrani ljudi i vrlo talentovani za pisanu reč, jel? I pre svega, za mene lično, to iskustvo je donelo neku vrstu pa male prekretnice, jer baš pre te radionice sam provodio sam svoje poetske dane na ovakvim mestima, čitajući i družeći se neformalno sa drugim pesnicima i nisam imao taj moment da mi sad sednemo i da razmenjujemo, da kažemo, književne uzore, koje šta, gde, kako. Da, to je neko moje viđenje. Da. Ja moram da kažem da polaznici radionice Zvonka Kararovića osvajaju, pobednici su na najznačajnijim pesničkim konkursima koji se raspisuju širom naše zemlje. Zvonko, mogu te pitam kako se osjećaš povodom toga da pobednici tih konkursa u svojoj biografiji navode da su polaznici tvoje radionice? Znaš šta, ja pre svega, naravno, presrećan sam zbog toga što sve te ljude znam i radio sam sa njima, ali pre svega to je njihova zasluga, to su njihovi stihovi, njihov talent, njihov rad, moj onako bio više trenerski, da ih možda uputim na nešto, da ih možda korigujem. Ljudi koji dođu na radionicu, te ljudi već u startu interesuje, znači da se izraze na svoj način, da se izraze kroz književnost, već su i nešto čitali, pisali, znači to nisu ljudi koji su absolute beginners, nego jednostavno osetili su potrebu. Moj zadatak u čitavoj toj priči je bio broj 1, samo jedan jedini, a da tim ljudima pružimo ohrabrenje da nastave. Naravno, trudio sam se i trudim se i takav je koncept da se nikome ne mešamo u poetiku. Bilo je ljudi koji su pisali hermetično, bilo je ljudi koji su uglavnom pisali tu neku verističku poeziju, bilo je ljudi koji su se trudili neku poluispovednu, znači osjećanje, to jest emocije puta neko događanje, neka priča, ali nikom nisam rekao, ti nemoj ovako da pišeš, piši ovako. Ne, svako je pisao kako je smatrao iz sebe. Moj zadatak u čitavoj priči bio da oni ne prave neke te tehničke greške, u stvari da im ukažem na važnost naslova prvog stiha, poslednjih stiha, važnost da pesma mora da ima razlog i tako dalje. I naravno, kroz sve to i neka lektira da, ljudi prošire neka svoja znanja i horizonte. Vladan Krečković, kao što sam najavila, je za svoju zbirku Paris, Texas dobio međunarodnu nagradu Mostovi i struge, pa Vladane, ja bih voljela da ti predstaviš tu zbirku koja je naslovljena zapravo po kultnom filmu Wima Wendersa i koja je onako jedna lepa intimna priča o sećanjima, o putovanjima, inspirisana, čini mi se, poslovnim putovanjima, kako si mi u privatnim razgovorima govorio. Vladanove pesme i zbirka zaista su zanimljivi. Vladan je sposoban da na osnovu komentara ostavljenog ispod YouTube klipa napravi pesmu i vodi dijalog sa nepoznatim čovekom koji ostavlja taj komentar. Pa Vladan, evo, reci nam ti kako je nastajala ta zbirka. Dobro večer svima. Se čujem? Pa sad, kad pogledam unazad, nekako mislim da je to baš bio, kako da kažem, raznolik proces, prvenstveno zbog toga što prostor u kojem je ta zbirka nastajala nije bio isti. Znači, ja sam prvo bio na radionici poezije kod Ognjenke Lakićević. Taj tempo rada je bio dosta zanimljiv zato što Ognjenkina radionica je vrlo slična Zvonkovoj, znači koncept je sličan, s tim što kada radite u grupi, ti ciklusi traju 3 meseca i onda mnogo manje vremena imate da se upoznaš zapravo sa ostalim učesnicima radionice, kako bi se probila ta, kako da kažem, inicijalna
to inicijalno fino ponašanje, posle čega dolazi zapravo taj autentičan feedback od strane drugih radioničara, kao što je Deki rekao. I ja se sećam da smo mi kod Ognjenke, ja sam kod Ognjenke išao na 3 ciklusa radionice poezije, što je bilo otprilike godinu dana. Ja u tom trenutku, da budem iskren, nisam ni znao ko je Zvonko, nisam ni znao za Enklavu, nikoga iz ove ekipe Enklave nisam poznavao. I tad je meni to bilo zanimljivo zato što je za mene poezija bila nova stvar, do tada je poezija za mene bilo nešto što je karakteristično shvatanje poezije za nekoga ko je završio gimnaziju ili kasnije možda čak studirao i filološki fakultet, nešto što je doseglo svoje granice do početka 20. veka, ajde da kažem, do sredine 20. veka. Nisam znao uopšte za modernu poeziju, za sve ono što se dešava od sredine 20. veka pa nadalje, a kamoli savremenu produkciju. A iz čega je nastala ta zbirka? Šta se tu u životu dešavalo? Napravio sam predugačak uvod. U suštini, ta zbirka je, malo mi je teško da govorim sad samo o svojoj zbirci. Ti si spomenula nekoliko tu pojmova, ali mislim da nisi spomenula jedan koji je za mene ključan. Ja mislim da je to priča o rastancima. Da je to zapravo priča o jednom momentu kada dođete u jednu tačku, do jedne tačke u životu, da naprosto različiti segmenti vašeg života više, tvog života ne piju vodu i onda je neophodno okrenuti se i videti, ok, šta se ovde zapravo završilo, kako ja mogu i da li mogu da pogledam tim krajevima u oči i da naprosto zatvorim sve te neke priče koje, barem ovde u ovim koordinatama, bih mogao da postavim kao zaključenje ljubavnih odnosa, profesionalnih odnosa, porodičnih odnosa, prijateljskih odnosa. Znači, tako da mislim da je to zapravo zbirka pesama o rastancima. Zvonko, ti i Vladan ste bili na Struškim večerima povodom ove zbirke. Šta je ono što se tebi dopalo u ovoj zbirci? Po čemu je ona drugačija od ostalih? Ona je možda drugačija od ostalih zbirke koje se sada trenutno pišu, po tome što ima strašno jaku tu emociju. Sad mi kao mačistička kultura obično kao očekujemo emocije od žena. Međutim, on je uradio ono što je uradio i Srđan Valjarjević sa svojom zbirkom Joe Frazier i 49 pesama, u smislu da se jednostavno ogolio, razgolitio i knjiga je zaista puna emocija, puna priča i puna tih priča o rastancima koji su često puta u stvari i bili bolni, tako da on ima onu osnovu premisu, a to je priča puta emocija. Tako da su mnogi ljudi, pogotovo mladi ljudi koji se nisu susretali sa takvom vrstom poezije, veoma dobro to primili. A mislim da takva vrsta poezije je univerzalna, jer Borges je rekao da nema poezije bez emocije i kod Krečkovića je to prelivalo, da kažem, tako da je ona bila primećena ne samo u krugu mlađih pesnika, nego i u kritičarskom krugu, pa evo i dobila i nagradu tu u Strugi. To međunarodno jako velika, jako važna nagrada, jer na tom konkursu, mislim da moj glavni suparnik bio neki Italijan, znači to iz cele Evrope su se slali su se rukopisi i knjige, to je knjige već objavljene, ali eto, Krečković je pobedio. Marija, evo, Zvonko pominje emocije, ti si rekla da te Enklavi privuklo to što ona radi na ljubav. Enklava podrazumeva i radionicu, podrazumeva i izdavaštvo, ali podrazumeva i taj digitalni časopis. Nekako nam se čini da je digitalni časopis danas jednak časopisima koji se štampaju. Ti si neko ko je dosta posla, veliki deo posla radio u Enklavi. Jel možeš malo da nam opišeš to i da nam predstaviš zapravo taj časopis, šta sve u njemu možemo da vidimo, a nismo mogli nigde drugde? Pa, u suštini, kako je Enklava počela kao izdavačka kuća, pa se onda krenula je i ta radioničarska djelatnost, tako da kažem, negdje idejno časopisa naravno nastavlja na istu nit. U njemu možete pročitati poeziju savremenih autora koju bih ja nazvala vrlo živom. Prije
svega, i domaćih, regionalnih, tako i prevedenu poeziju. U svakom broju je i neki veliki intervju nekog od pjesnika koji mahom pripadaju, ajde da kažem tako, srednjoj generaciji, mada je to pojam generacije je diskutabilan, kad pričamo o pjesnicima, nekako si mladi pjesnik do 50 i neke, otprilike nikako da otkrijemo tu tajnu kad se iz mladog pjesnika postaje pjesnikom. To je misterija ove naše konstelacije pjesničke, ali to je negdje otprilike intervju sa nekim afirmisanim autorom i ne samo vidljivim, nego i onim kog zapravo vrijedi čitati, jer vidljivost i čitanost teksta nisu ista stvar. Uvijek ima jedna rubrika koja se zove Enklava Calling, koju volim jako jer predstavlja mlade pjesnike iz neke od ili zemalja regiona ili iz inostranstva dalje. I to je lijepo zato što su to mahom do sad prevodili autori sa kojima se do sad nismo susretali, te mlađe generacije, a također su ih i prevodili uglavnom mlađi autori, uglavnom, ne uvijek. A tu i Milica Markić, sad je u publici, nju moram da promenem. Da, jer je ona otkrila jednog predivnog pjesnika kog sam, zahvaljujući njenim prevodima koje je dala Enklavi i otkrila, Dickog. Ima naravno i rubrika koja je posvećena kritici. I reci mi koliko je, znamo da kultura nije dovoljno podržana danas, da nije lako naći sredstva, nije lako platiti te ljude koji bi preveli nešto, koji bi napisali tekst za časopis. Ajde reci nam nešto o tome, koliko je bilo teško svaki put napraviti tako kvalitetan sadržaj. Kako je bilo dolaziti do tih prevoda? Izdavačka kuća Pepe Enklava također počela je sa izdavanjem... Da, razumijem šta pitaš. Pa ovo ti si rekla kao prije, pomenula sam emociju, pomenula sam ljubav, ali kao odnos prema životu. Ne kao neku prvu afektivnu reakciju na nešto, nego jednostavno jedan stvaralački naboj koji se entuzijastično probija kroz ovaj naš Balkan kad god ima i rešava stvar. Tako da nekako kad kreneš od toga, zato je jako bitna stvar motivacije, unutrašnje motivacije, i kad ona postoji kao takva koju sam opisala, svaka prepreka postaje izazov, kad se prepreka prevaziđe, ona postaje hrana i nova energija, za razliku od stvari koje radiš iz nekih drugih, kako da kažem, spoljnih imperativa, gde se dešava umor. Ovo je drugo, tako je kako je, infrastruktura neka ne postoji dovoljno jaka, naročito, mislim, pritom ne mislim samo, mi znamo gdje živimo, ne mislim samo na kulturu, ali mislim da je kultura sadržaj jednog društva i tu tek nema, jasno kad pogledate cifre, koliko se izdvaja iz nekih mjesta koje bi trebalo predstavljati sistemsku podršku, koliko se zapravo izdvaja za kulturu, i svi znamo ovdje ima još ljudi i u publici koji se bave sličnim stvarima ili baš ovim, i svi znamo da je to borba. Ali ono što sam rekla, kad je unutrašnja motivacija, ta ljubav, stvaralaštvo, i kad imaš takvu neku viziju, cilj i pokretač, onda se nekako brzo oko tebe okupe ljudi sa sličnom takvom energijom, ako mi dopustite tu riječ, i dešava se to što se dešava. Sad, izazovno je, kad si ti rekla elektronski časopis, postaje... Naravno, svima nama nedostaje malo i to štampano izdanje, što iz romantične navike, ili, mislim, meni je to dovoljno, i ako je nešto romantična navika, ali elektronski časopis je zapravo bila super ideja. Zašto? Taj časopis je mnogo čitan u regionu i svugdje gdje ima čitalaca našeg jezika, i to se već sad prati kad će sljedeći broj Enklave i
slično da vidimo šta se tu dešava, jer se nudi nešto što je kvalitetno. Ne pitaj za to. Bilo je plan 4 puta, međutim, zbog ovih stvari o kojima pričamo, to je u jednom periodu išlo malo sporije, ali sada, pošto zapravo jesmo dobili neku podršku sad trenutno, bit će to i malo drugačije, odnosno vratit će se na onu prvu normu. Da, dobro je što je elektronski časopis jer ljudi mogu da ga čitaju besplatno i svugdje. To je dobra stvar i brzo, znači dostupnije je, šire se ti linkovi, dijele se, dolazi do ljudi brže, s te strane je to odlično. Zvonko, 80. godina, čini mi se u Nišu, postojala je tada mlada pesnička scena kao što postoji danas, štampani su zbornici, jedan takav zbornik se zove Skok padobranca s motkom. Reci nam koliko je, ispričaj nam priču o tome, kako je to izgledalo, da li vidiš neke sličnosti između tada ljudi tvojih godina i nas danas, mladih pesnika, i koliko je to uticalo na tvoje opredeljenje da otvoriš izdavačku kuću i da počneš rad sa mladim ljudima? Meni stalno pada u ulogu da pričam to o nekoj svojoj prošlosti iz 80-ih, pa naravno, ja mislim da u svakom gradu je u nekom periodu se oformi neka grupa istomišljenika, nekih mladih pesnika koji čitaju jedni drugima, prave izlete, rade performanse i tako dalje. I u Nišu je postojala ta jedna jako, jako dobra grupa sa kvalitetnim pesnicima i oni su sredinom 80-ih objavili taj zbornik koji se zove Skok padobranca s motkom i očekivalo se da će Niš da ima zaista jaku reprezentaciju tih mladih pesnika, praktično niko od njih nije imao knjigu. Ali šta se desilo? Desilo se to da u to vreme nisi mogao da objaviš knjigu tako brzo. Morao su naravno da imaš 2 recenzenta, nisi imao nevladine organizacije, nisi imao štamparije, jednostavno nisi imao privatnike. Morao si da objavljuješ preko isključivo državnih firmi i onda ovaj je bio nestrpljiv da čeka, ova se udala, onaj se iselio, onaj se jednostavno digao ruke od poezije i tako dalje i praktično od tog zbornika, od tih koliko 15-20 ljudi ostao 1-2, scena nije postojala, jednostavno se rasturila. Naravno, tu se našla i ta neka pakost, gde uvek u manjim gradovima imate neku pakost, pa taj direktor izdavačke kuće neće sebi da pravi konkurenciju, pa neće da učini ni mladim pesnicima da ih eventualno stavi u izdavački plan, da ih objavi po časopisu, nego čekajte tu, pa ćemo da vidimo, da ljudi su odustajali jedan po jedan, i to se tako desilo. To veliko iskustvo mi je bilo praktično kao da sam prisustvovao istrebljenju indijanaca u Americi, gde su ljudi ni krivi ni dužni stradali samo zbog toga što nisu imali podršku u tom trenutku. Znate, u tom trenutku, pogotovo u ono vreme kada se teško objavljivala ta prva knjiga i gde se teško dolazilo do te prve knjige, bilo je puno tih prepreka i bio taj glomazan, taj socijalistički aparat, pa na neki način me je u stvari i odredilo u smislu da danas kad vidim mladog pesnika i da vidim da ima potencijala ili da je dovoljno talentovan, nekako odmah da mu pružim podršku, da ga ohrabrim, da ako je to dovoljno dobro čak i da mu izdam knjigu. Možda je to u stvari refleks tih godina iz 80-ih, u smislu uvek može da se odustane, ali dajte da pobedimo. Deki, kako si se ti osjećao kada si izdao prvu knjigu? I kako si gledao na to izdavanje knjige? Da li ti delovalo kao nešto dostižno ili ne? Pa predosjećao sam da je to bilo negde tu, pošto sam baš bio skribalan. Sad to je malo teška reč, jel? Ali, sećam se da je to bio, kako smo proslavili to, otišli smo, taj dan kada sam dobio te primjerke, otišli smo i 2 puta pili u kafiću koji se isto zove.
Tako da, to je sve kao dupliralo taj prvi osjećaj. A bilo je jako čudno, pomešano, bio sam onako čak i malo sumnjičav prema sebi da li je trebalo ili ne, ali sam rekao šta bude biće, que sera sera. I evo danas, to je i druga knjiga, ali prva mi je nekako uvek draža, pošto je bila više vezana za taj prvi nukleus, što smo pomenuli tu radionicu. Da. Jedno sjajno iskustvo. Jel možemo da čujemo neku pesmu iz tvoje druge zbirke? Može, naravno. Prva zbirka se zove još jednom Ništa se ne dešava utorkom uveče. Mi smo utorkom imali radionicu uveče u 18 časova, čini mi se, do 20 časova. U 18. Teki tvrdi da je to najdosadniji dan u nedelji, dan kad se ništa ne dešava, tako? Tako je nastao naslov. Pa da, vi ste ovo večer ste planirali u ponedeljak namerno. Aha, da. Prva pesma se zove Samoća nikada nije bila olimpijski sport. Na 4 stepena Celzijusa sanjam vrteške u sobi, ne razaznajem oblike, samo zrake miholjskog sunca. Ceo dan čini mi se kao veliko jutro, defilujem u redu za kašike, umivam se brzo trzenim pokretima. Potom toplota. Napolju trava raste ispod prozora, ukrašavam je čepovima koje zakopavam, boce uvezene sa tavana hlade se u ormanu punom iznošene odeće. Kao mali na pitanje šta želim da budem kada porastem, odgovorio sam ushićeno, sada se tog odgovora ne sjećam. Pokušaj prisjećanja na tako nešto cepaju udarci po tastaturi, dok na državnim sajtovima apliciram za posao. Mora da sam zbog toga mrzovoljan, sunce se preliva po narandžastom ćebetu, 4 stepena, soba, vrteške sa nepravilnim oblicima daju barem nekakvu nadu, oko mene prokleti satanizam. Napumpane patike sa džonovima od zlata, slušalice, rakije u ljubičastim čašicama, ilegalni skupovi dečurlije u podrumima, prijatelji alkoholičari. Hladno je. Na terasi se klatim pod ćebetom, ispijan 2020. kafu upitnog kvaliteta. Prijavio sam se za svetsko prvenstvo, disciplina nepoznata. Hvala. A s obzirom da je ovo već ipak posvećeno poeziji, ja bih da čujemo sada i jednu pesmu iz nagrađene Krečkovićeve zbirke Paris, Texas, koja inače ne referiše samo na ovaj film, referiše i na film Chungking Express, je li tako? Da. I toplo vam preporučujem sve knjige. Hvala Zvonku što je izdao izdavačku kuću, sve možemo čitamo i nešto mimo njegove poezije. U Vladenovoj knjizi ćete inače naći i priču o fotografijama. Meni je vrlo interesantno to što on na osnovu, recimo, fotografije može da iz fotografije izgradi svoj narativ ili da ubaci selfie, čak i govorne poruke. Na to sam obratila pažnju kada sam drugi put čitala knjigu. I govorne poruke su našla mesto u ovoj knjizi. Poezija 21. veka, naravno. Hvala ti na detaljnom čitanju. Avgust još jednom. Sumrak se oštri na sečevima borova, opet će proburaziti stomak horizonta, samo izdaja dana, kad svaka prostorija u stanu postane čekaonica, ubeđen si, radio će se uključiti sam od sebe, zatrpati prostor vestima, odlascima, polako prilaženje prozoru suptilna je metafizika, proveravanje, tek ponekad i čekanje, posebno sredinom avgusta, kad zjapi sparina dana poput usta senilnog starca, znak da postoje sećanja, ali sve je manje reči i šta ćemo sada? Po takvom kosinom svetlosti nekada sam se tokom sličnih dana polako pripremao za školu. Igla na vrhu šestara, kakofonija slova u čitanci, danas trepnja ostavlja drugačije tragove, jato ptica u plavetnilu noći, svi ti kljunovi i krila, tačke sa zarezom, nizovi kodiranih poruka, ima još parova. Video sam na tuđim selfijima. Već je noć i njihovi prsti nerazmrsivo se prepliću, više ne brinem za predmete, iz njih će iscuriti senke. Avgust je lavirint, početak fuge. Kao da je interventna krenula na moju adresu. Dojava, isuviše mirne komšije.
daljinski bez baterija, buket tupih olovaka u plastičnoj čaši, tvoja majica na najvišoj polici ormana, 3. je avgust, kako je nisam oprao. Ovo što je Zvonko pomenuo da je emocija ono što je karakteristika, glavna odlika Krečkovićeve knjige i ono što je razlikuje od većine knjiga koje se pišu danas, ja mislim da je to jako važno i da prevazilazi okvire poezije i da čini nešto za naše društvo i da ruši nekakve stereotipe, upravo to da dečaci moraju da budu jaki, da ne pokazuju emocije i da nije muški plakati, jel tako? Tako da, bravo. A Marija, evo krenuli smo ovako, zređali smo sad čitanje. Marija je skoro izdala svoju 3. zbirku, 3. neuništiva stvar, nakon knjiga Konfabulacije i Mi Marije. Marija, reci mi nešto o ovom naslovu. Da li je naslov u vezi sa tim što je zbirka 3. po redu i čini mi se da je ona drugačija od prethodne tvoje 2 zbirke. Zbog čega je važno da autor i da li je važno da autor sa svakom svojom novom zbirkom bude drugačiji? Naslov 3. neuništiva stvar nije mi pao na pamet zbog toga što je ovo 3. knjiga, ali mi je naravno odmah, pošto sam odlučila da on nekako kao natkrili sve pjesme, shvatila sam da to može biti jedna asocijacija, da će se neko sigurno to pomisliti, a onda mi je to bilo zabavno. Onda stvorila sam sebi tu vrstu zabave. Drugačija od prethodnih, nije to nešto, mislim... Čini mi se da je jezik jednostavniji, prohodniji, da li grešim? Da si nekako više okrenuta nekim svakodnevnim stvarima. Dobro, ti to primjećuješ tako. Svjesna sam, postoje neke razlike, nego nakon toga što si rekla da li je važno da se autor mijenja, ja mislim nekako, pošto je poezija za mene jedan proces koji je i proces življenja, nekako te stvari se nameću, to nije nešto što ti uradiš sa određenom namjerom. To što ti radiš sa određenom namjerom, to je stilska vježba, što se dešava jer smo tim opsjednuti pa volimo tako da se igramo, ali u suštini kad se to prenese na cijelu knjigu, to znači da se desila i nekakav autorski, ali i lični preobražaj. Jel možemo čujemo neku pesmu iz ove zbirke? Možemo. I objasni nam zašto si se odlučila baš za tu. Sad ću pročitam jednu pjesmu jer ovdje su 3 moje profesorke s fakulteta, 3 jako važne žene za mene. A čini mi se da se moje profesorke Radojke dopala ova pjesma kad sam čitala skoro na faksu, pa ću nju sad pročitati. Potrebni su nam strogi anđeli. Srela sam bivšeg pjesnika u kraju, kaže, poezija je danas beznačajno klupko koje se odmotava uporno istim, srednjim putem i nikog ne izvodi iz lavirinta. Drugi pjesnik govori da je ovaj svijet lavirint i nećemo se izvući živi, doda kad prekrsti noge. Raskopim ih kod drevnu zamku za besmrtnike i mlade žene i došetam kod velike djece koja do zore muče gitare. Usta im se otvaraju kao rane kad pjevaju Working Class Hero. Gazda govori kako danas svako piše poeziju, a oni su u školi znali napamet Šekspira. Ja znam napamet te kafanske priče. Njegova žena svu noć pije kafu. Svoju sunem ujutro kad izađem iz kafane pa pređem sve ulice na crveno da stignem na radio gdje pričamo o identitetu naroda. U kafiću Kliše smo dosta ubjedljiviji, dok pijemo rakiju i odlažemo obaveze. Vladimir, multimedijalni umjetnik, Filip, mladi pisac i ja koja nikad nemam upaljač kad izađem, a vas da se vratim kući makar s 2. Idem, na latinskom je isto. Identidem znači ponovljeno. Dakle, ja sam i kradljivica. Kradljivica vatre.
Moderni Prometej, to prećutim. Filip ustane i vraća se s kremenom, žena se Šanka dovikuje. Da imaš emociju, pisao bi poeziju. Uz upaljač je ponudila 5 evra po kresanju. Možda su kurve usamljenije od nas. Posle s drugaricama sjedim, to što ti pričaš, to je samo poezija. Čujem po ko zna koji put kad konobar Mlađa vikne poslednja tura. Nevena, nećemo. A on će, ni Marija. Žurim da upalim peć u stanu svog bivšeg ljubljenika koji trenutno nije tu, da bi bilo toplo kad mu sutra dođe drug. Sjetim se kako mi je napominjao da precijenjujem koncept porodice dok pospremam njegov krevet za nekog Nenada. U ne tako dalekoj zemlji on se sjeća naše ljubavi u kojoj nije bilo klica budućnosti, kao ni u ovoj državi, dodao bi moj prijatelj, takođe pjesnik. Danas je već novi dan, slava. Mihajlo mi stoji iza leđa, zamišljam da plače, ali ne. On me budno posmatra, dignute glave, ispravljene kičme kojom struji prava poezija. Ja ću vas pozvati na Marijinu promociju ove knjige, ne znamo još kada će biti tačno, ali vi ćete obavešteni putem društvenih mreža i bit ćete u prilici u neformalnom delu večeri da osvojite knjige ovih autora. A ono što ja želim da pitam Zvonka sad, ti si bio stipendista jedne fondacije, bio si čini mi se u Americi. Da li si tamo video kako se piše poezija, da li si tamo video nešto što ti je posle poslužilo za rad sa mladim pesnicima? Čini mi se da o tom svom iskustvu i odlasku u inostranstvo nisi mnogo pričao u intervjuima. Pa ne znam zašto inostranstvo, pa bio sam 3 puta u Americi, ali bio sam 3 puta turistički. Bio sam na toj stipendiji u Langebruchu, to je stipendija Harry Bela, to sam bio 2 meseca, ali to nam je bilo, uglavnom sam bio sa ljudima koji su bili na neki način prognani iz Belorusije, Čečenije i tako dalje. Znači da tu nije bilo mnogo priče oko same književnosti, imali smo nastupe, više smo razminjivali ta neka iskustva, u stvari to je i smisao tih rezidencija, da se ljudi povežu i da onako donesu nešto novo kući, nešto što možda nikada ne bi saznali, a saznaš iz ličnog kontakta. Tada je bilo i to ovo arapsko proleće, pa je tu bio jedan momak fantastičan iz Aleksandrije, Egipćanin, znači eto to je bila ekipa, nas 4. Tako da što se tiče... Jednom sam pominjao u jednom neformalnom razgovoru i da tamo u knjižarama, ne znam sad gde, postoje neobjavljene pesme Bukovskog. Ne, to je bilo kada sam bio u prvi put kad sam išao u Ameriku i to je sad, išao sam u Floridu i to jest u Majami na Floridi i sad moj drug koji je u to vreme radio diplomski rad iz Kerouaka, rekao mi je daj molim te Zvonko vidi negde nađe u nekoj knjižari tu i tu knjigu, ta knjiga je osvetljavala život Kerouaka, ne ono klasična biografija, nego iz ugla njegovog prijatelja, pa su tu bile dosta neke stvari, ovako pikanterije i tako dalje. I ja sam imao kao zadatak da sad mom drugu kupim tu knjigu, treba mu za doktorski. I prvo nisam mogao da nađem knjižaru, a onda kada sam je našao, a jedva sam je našao, jer knjige su još u ono vreme kod njih uglavnom se prodavale online, onda sam išao između tih nekih polica i ta bit književnosti je bukvalno bila na kraju radnje, negde zavučena, čak ne ni u visini očiju, jer u visini očiju ove su te knjige koje se prodaju, nego mora da se sagnaš pa da nađeš i tako dalje. I našao sam tom čoveku knjigu i tu su mi u stvari dve impresije bile. Prva je bila da, znači, u mojoj ličnoj mitologiji pitnici Kerouac su na vrhu, a onda u nekoj knjižari u Americi ne možda ih nađeš, oni su negde pri dnu na ćošku. To mi je bila prva impresija, a druga mi je bila da sam u to vreme našao odeljak sa pesmama Charlesa Bukowskog. Bukowski je umro 94.
I znači, bilo je ovakvih knjiga, znači, neobjavljene pesme Charlesa Bukowskog 95. 96. 97. 98. Znači, imali smo jedno 10 godina ovakvi tomovi ovakvog obima sa neobjavljenim pesmama. Ja sam razmišljao kako sad odakle on ima ovoliku, da kažem, zastavštinu ili... Kao Deki Kanazir. Da, a šta je u stvari bilo? Vrlo je poznato da je Bukowski pisao 5-6 pesama na noć. On to napiše uveče, sluša radio i ako pije vino ili ne pije, to je već spada u domen mistifikacije. Ujutru kada se probudi, samo to jutro pogleda i više ih ne gleda. Onda sledeće veče piše novi 5-6 pesama. On uopšte nije hteo da se on zamera sa konstrukcijom knjige i svim ostalim, i sve što bi napisao slao je tom svom izdavaču koga imao neograničeno poverenje. I kada su izlazile te knjige, njegove redovne, to u stvari bilo ono probrano bez stofa svih tih pesama koje je on napisao. A onda kada je umro, onda su oni našli masu i masu pesama koje nisu ušle jednostavno u te knjige i zbog toga je bilo ono tomovi neobjavljenih pesama Charlesa Bukowskog. Eto, to je odgovor. Deki, kako ti pišeš pesme? Pa... Je li ima neki sličnosti sa Bukowskim? Nema, zato što ja kada pišem ne pijem. Ja pijem pa onda pišem. Ali sam prestao i to da radim. Pa kako sad, uvek se javi neka sintagma i koju tokom dana pevam ili slažem reči u tom stihu i onda samo vrtim to. Iz toga se razvije više cela pesma, da kažem. To je neki osnovni način, nema tu neke velike filozofije. Da. Jel možemo da čujemo još jednu pesmu svoje zbirke, možda sa... Može. Sa sličnom tematikom? Pus spas za sve nas. Patrole patroliraju kao rolne filme. Uz podsketanje i razvijanje fabule imaš 15 i Alba je lepa reka. Drezden se najbolje posećuje sa vodkom i litrom sprajta kao aditivom u alejama od žbunja. Patrola nadgleda turiste, na posledku i tebe, razmišljaš da li je zeka odrastao tako čudno kao Rom, nema pu zeka iz daleka. Gledaš u drezdenski zid vladara Firstenzug, na njemu su kraljevi Saksonije koji su igrali žmurke. Patrola prolazi, vodka se kupuje u Interšparu, zidovi, bombe, imaš 15 godina i godine padaju u Elbu. Neo Rozenkrojceri vrebaju alkoholičara u maslinastoj fajerki sa puno bedževa, čula se eksplozija, ptice su odletele. To je to. Krečko, zanima me što znači kretanje betona. Bitno je pratiti kretanje betona, tako glasi tvoj stih, izvini ako sam ga parafrazirala. Anima, kretanje betona je važno. Čini mi se da je ta pesma važna baš, jel grešim? Pa meni je to, na primjer, bila prva pesma gde sam ja video posledice uredničkog rada. I to je bila prva pesma koja je napravila distorziju između te stare radionice kod Ognjenke Lakićević, jer ja sam tu pesmu pročitao na toj radionici i niko nije reagovao na nju i svi su mi rekli kako je to zakukuljeno, da njima tu nije jasno šta se tu dešava. A onda, tad sam bio u nekom tranzitu jer Ognjenka me je preporučila da kasnije krenem na radionice kod Zvonka i to sam pročitao kod Zvonka i njemu se ta pesma izuzetno svidela. I mislim da je taj stih, odnosno naslov pesme, taj stih inicijalno zvučao drugačije. Kretanje betona, nešto je bilo između i samo znam da kada sam poslao tu pesmu Zvonku, on mi je vratio i taj stih je zvučao kretanje betona i meni se to rešenje baš onako svidelo. A kasnije se taj stih spontano pojavio u pesmi o majici i nekako mislim da je ta metafizika betona jako zanimljiva, jer u suštini beton kada je svež, jako je nekako fluidan, moguće je oblikovati ga, ali jednom kada prođe neko određeno vreme, on uspostavlja određenu strukturu. Tako da je to, celokupna ta priča oko betona meni bila zanimljiva zato što mislim da se i kasnije dobro nadovezuje na pesmu o stradanjima Japanaca u nuklearnom napadu na Hirošimu. Hoćemo čujemo onda Animu. Animu, dobro.
To je pesma, ako sam ti dobro razumela. Jeste. Da. Anima, kretanje betona, da, to je na početku. Zapamtiš. Znači ovako ide. Anima, kretanje betona. Sve mi se češće priviđa žena čija kosa dodiruje cev prečnika 9 mm, kaže da postoje samoubistva kojima počinjemo sve iznova. Epizode bez sna su duže, potreba za hodanjem postaje neizdrživa. Nikada nisam pregazio nešto toliko veliko kao što je grad, ulice u kojima sve šetnje podsjećaju na odlaske i gde svetla nisu putokazi. Neophodno je pratiti kretanje betona, mogućnost upisivanja sopstvenog imena, čvrstinu koja lomi zube. Posmatram pucanje kože zidova, armaturu iz koje raste novo telo grada, monohromatski lik anime na naslovnim stranama. Huliganka, ratna zločinka, diktatorka. Da čujemo i Mariju, meni je ostala upečatljiva ta sintagma kosmička hostesa. Hoće li nam pesnik otkriti šta je kosmička hostesa ili neće? Mogla bih da vam pročitam tu pjesmu, pa da nisam baš nju planirala, ali ajde, pročitat ću nju, pa otkrivajmo zajedno. Prije nego poželim nešto. Neki ljudi odlaze iz svakodnevnice, drugi iz srca, pješke, treći avionom na liječenje. Jedni odoše na rođendan, drugi u radionice, treći u brda, neki pod zemlju, drugi na nebo. Dosta njih u samoizolaciju ili u klubove, neki u mašinu pa na posao, mladi mahom u inostranstvo na učenje ili rad, ljekari uglavnom. Jedno moje dijete u duševnu bolnicu i ne smije da čuje bilo kog od nas. Ljudi odlaze. Stižu praznici. Sjedim na malenom ostrvu sred garsonjere. Čitam prvobitnu poeziju. Niz molitvi. Jasno je. Svaki se ratnik moli, svaki lovac moli, svaki ljubavnik moli za svoju moć. Kosmički prosjaci. Posle bitaka nevidljivih i vidljivih, ljudi se vraćaju svojim svakodnevnim aktivnostima. To je priča koja se ponavlja. Glad i red. Pomišljam na kućnu žurku od prošle subote. Domaćica je bila neprimjetna i sveprisutna. Nema je čak ni na fotografijama. Kosmička hostesa. Šta da je čovjek zatraži kada zna da je tu i šta sve radi za nas? Sve je već ponuđeno s lijepom oku srca i sve će za nama biti očišćeno. Posljedice želje. I posle praznika čak neko će ustati u pravi čas, tačno na vrijeme da spasi svijet. Tiho čuće se kako vri voda na ploči, kako se iglom zateže konac koji na kragnu zadržat će dugme. Kako na mjesto vraća se mač, nakon redovnog lancanja. Mač ili viljuška sasvim je svejedno. Ljudi će odlaziti, drugi će ih ispraćati i na neko vrijeme bit će sve u redu. Evo posljednje pitanje za Zvonka, nakon kog će nam pročitati poeziju, jednu svoju pesmu. Hoću da te pitam, rekao si u jednom intervjuu da pesma koju bi ostavio mladim pesnicima je pesma Mokar je put u brdima i oni stihovi: nema kreacije bez drskosti, ljubavi bez pretjerivanja, moraš izgledati kao da te nevolje same prate, a ti ih izbegavaš, jednog dana shvatit ćeš kako je uzbudljivo stajati nasuprot gomile. Zašto baš ti stihovi? Čini mi se su oni nečija parafraza, tako? Ne. Ne. Dobro. To sam ja napisao u 90-ih u sred onih protesta i onog očaja i one nemoći. Tako da, jedino što čovjek može da sačuva je dostojanstvo, stane nasuprot gomile i to mu je to. Dobro. Hajde sad da čujemo jednu tvoju pesmu. Iz koje zbirke? Ima mnogo zbirki. Pročitat ću jednu dužu. Nadam se da nećete da zamerite.
Samo da kažem, nakon toga ću pozdraviti svoje učesnike i zamolit ću nakon toga urednicu da nam se pridruži, urednicu serijala Poezija uzvraća udarac, prosto da vidite ko stoji iza svega ovoga i da nam ona kaže nešto o početcima. Izvoli, Zonko. Psihodeličnu krznu. Trgujući s Bogom, postao sam njegov ulični diler. Čekam usnomljeni očajne uvek na istom mestu, uvek u istoj kožnoj jakni, uvek u istim prašnjenim cipelama. Odrastao sam u mraku i gledao kako treperi svetlost oko izabranih i bio spreman da eksplodiram u svom uglu i spasim svoju, a možda i tvoju dušu i duša svih duša, ali to je jedan već učinio davno pre mene. Njemu su dali šansu i razapeli ga. Meni su ostala samo 4 zida i grad i to je jedino što imam. Proteran među ljude, prodajem ljubav slepim prolaznicima. Simfoniju iz pakla i debelu decu uvek gladnu. Prolazim uvek istom ulicom, uvek ispucalih usana, uvek u istim prljavim farmerkama. Ti me poznaješ, ali mi nikada ne kažeš zdravo. Tvoj grudi me okrznu u prolazu, na tvojoj majici piše. Pesnici uvek nešto petljuju svečnošću. Telefon zvoni kod Boga, ali on nema vremena da podigne slušalicu. Pakuje i šalje patnju vernicima, humanitarnu pomoć svecima, on zaista brine o svom tužnom cirkusu. Telefon zvoni, ali on je zauzet i pušta da se stvari dešavaju onako kako se dešavaju, a ja nosim svoje blakavo srce u drvenoj kutiji, uvek u istoj ulici, uvek u istom parku, uvek u istoj kožnoj jakni s podignutom kragnom. Hteo sam da ti kažem kako se ponekad osjećam tako usamljen. Dok stojim gledam ljude pravo u oči, one su ogledale tuge, tužne violine i sivih predgrađa. Požuda je svuda, zemlja je umorna od tolike težine. Na mojoj majici piše, jedina patnja pripada ljudima. Stojim uvek u istom parku. Prodam parče po parče svog života, uvek istim ljudima. Tvoj grudi me okrznu u prolazu i tamni vrtlog strasti ostaje iza bezubih elegija. Hteo sam da ti kažem da sam naviknut na samoću. Ona ne boli, samo tinja, i ako se pojavi plamen požude, bit će to kraj. Vatra je đavo, sotona sa 1000 pohlepnih jezika koja dolazi po dušu, lično, i nestaje s njom. Trgujući s Bogom, i dalje sam njegov ulični diler. Proteran među ljude, čekam uslovljene i očajne, to je moj jedini posao. Ne posjedujem sat ni ključeve, parkirao sam zarđali polovni automobil iza susedne zgrade. Čekam, uvek na istom mestu, uvek u istim prašnjevim cipelama, uvek s podignutom kragnom. Ti me poznaješ, ali mi nikada ne kažeš zdravo. Odrastao sam u mraku i zavideo slikarima koji su zemaljske likove pretvarali u nebeska bića. Zavideo skitnicama i ludacima. Oni nikada nisu petljali s ljudima, komunizmom i nekretninama. Oni nikada nisu aplaudirali pobednicima. Moj park je moje radno mesto. Moram da ispunim normu, stojim i osvrćem se uvek na oprezu. Moji dani rasuti su kao konfete bačene sa krova solitera. Još uvek putujem kroz sebe. Ušao sam u svet krivih linija, moja ogledala postali su predeli, moja glava i dalje je moja jedina kuća. 16 sati razmišljanja dnevno, zašto su svi najveći filozofi žudeli da budu pesnici. U mojoj sobi iskrivljen limeni tanjur pun je opušaka i prazne boce od piva strpljivo čekaju svoje kese. Budućnost je svetla i nepodnošljiva. Dok puzim u zidove samoće, čuju se zvona. Ponekad poželim da neko poljubi moje ispucale usne. Ponekad vidim kako senke napuštaju prozore. Tražit ću skraćivanje radnog vremena, povećanje dnevnice, masiranje stopala. Potrebna mi je pažnja, pliša na pozorište i nagi igračice na visokim potpeticama. To, baš to sam hteo da ti kažem. Patnja nije otmena i tako je teško kad okreneš glavu i prođeš pored mene. Tvoje grudi me dodirnu u prolazu, na tvojoj majici piše nešto što me zaista uznemiruje. Znaš na što mislim. Hvala. Hvala. Evo, Mariji se baš čita večeras, tako da
Ja sam samo jedno čekala da počnemo da čitamo. Jel da? Tako da ću ja goste zamoliti da pročitaju još po jednu svoju pesmu. Marija, izvoli. Hvala. Dječaci koje nisam ljubila. Kažu da sam hladna, zatvorena i da mnogo intelektualiziram. Ja ih razumijem, pa i onog što sam ga čekala 4 godine. On je najžustrije osudio moju rezervisanost, toliko se potresao da se posle par nedelja od mog prvog ne oženio. Sad piše samo jednom godišnje, da me podsjeti na moju hladnoću. Obično zimi, kad sve mrsne, kao i moje srce, što svo zadrhti u nedostatku topline. Dijete mu je lijepo, kao i on. Dječaci koje nisam ljubila još uvijek su djeca. Mada svoju djecu već imaju, mada svoju djecu već žele, srećniju nego što su oni bili. Srećnu kakvi bih voljela da su. Ja u sreću ne vjerujem. U meni raste nešto važnije, uvijek sam vjerovala. U meni raste nešto veliko, od svega veće što nije moje, ali umijem da ga dam. I dječacima koje nisam ljubila. Oni misle da je to tuga. Ja ih razumijem. Zato te molim da išetaš iz ove pjesme na sunce. Čekaj me na uglu kod pekare, kupit ćemo baget. Neću ti reći ništa bitno, neću ništa velelepno da ponudim. Prvo ću pretpostaviti da znaš na šta mislim, priznajem. Onda ću vratiti loptu nisko, preko ulice, nazad ka klincu iz parka. Dobacit ću nešto duhovito. Sačekat ćeš sa mnom zeleno, neimpresioniran, mada nasmiješan, istrpljiv. Nasmijat ćemo se još 2-3 puta trotoarom do tvog stana. Tamo ćemo podijeliti pecivo. Možda kad već bude hladno. Za razliku od tvoje duše, sreća. Ova pesma se zove Veštica sa medicinskog. Bila je dosadna sa svim tim iskrenost, kao jebena vrana. Nijedna veštica nije toliko tražila sreće u tome. Rekla mi je, nisu te za tebe, prebolećeš kučku, plati mi jedno pivo, hoćeš li? Veštica isprekidana zarezima na ramenima, jer je vetar prolazio tuda. Jednom sam ležao pored nje, neko je razbio levi deo face, otekla kao plavo testo. Te noći sam počeo da verujem u svoj život. Voljela je kada pečem usne, kada okrenem naopako cigaretu pošto je upalim. To je uvek zasmejavalo, ali leto je otišlo. Cigarete bacam na pločnik, moram ostati u formi. Sanatorijum. Pogled sa njegovog prozora bio izlizani polaroid, sfumato bar kod, bor staza ograda. Svakoga dana Rorschachove mrlje pokazivale su drugačija proročanstva, izlazile iz njega kao svaka istina, nevoljno i teško, dok je medicinska sestra zapisivala nizove nalik na pesmu, drugačiju vrstu evanđelja. Samo je šuma ostajala mirna, među stablima se više nije sećao razvaljenog grada, telepatije snajpera, nervoze tenkovskih gusenica i što je dublje zalazio u hlad, sve je jasnija bila njegova poslanica. I trećega dana ustade Hrist i krenu niz Golgotu prema koloni Rimljana, repetirajući Kalašnjikov. Ljudi, hvala vam što ste došli i što smo razgovarali. To je to što se tiče ovog dela večeri. A ja ću zamoliti sada urednicu serijala da dođe i da nam kaže kako je ovaj serijal nastao.
Pre svega, dobroveče svima. Htela bih da vas pozdravim sve u ime produkcije alumnija Filološkog fakulteta, koji jeste organizator ovog događaja i prosto drago mi je da ste svi ovde i da vidim puna mesta i da vam se zahvalim što ste ovde. Kako je nastala ova emisija, pa ima već više od godinu dana. Prva emisija je emitovana 9. maja 2021. godine, znači u sred pandemije. Ovo je krenulo kao jedan onako ambiciozan studentski projekat, ali bez sredstava, bez nekih preteranih, ne znam ni ja čega, bez ičega, ali sa mnogo mladih, entuzijastičnih ljudi. I samo sa njima i sa dobrim idejama, sa konstantnim radom, ova emisija koja u čitoj produkciji ima, da kažem, eto reći ću malo onako ambicioznu, najdužu tradiciju emitovanja, znači već 10 epizoda svaki mesec izbacujemo i prosto bez tima koji tako funkcioniše sa jednom divnom, dobrom energijom, ne bismo bili ovde da smo danas. Hoćeš malo publici da objasniš koncept emisije i da im objasniš da bi oni mogli da postanu deo nekih narednih epizoda? Naravno, koncept se pre svega, zašto se zove poezija uzvraća udarac i zašto smo se okupili ovde da bismo objasnili malo da poezija uzvraća udarac. Mi kao studenti Filološkog fakulteta, gde je pre svega zatupljena najviše nekako i proza i u toj našoj produkciji, želeli smo da nekako vratimo svetlo malo na poetsku scenu i oko toga jeste krenula čitava priča. Koncept jeste da mi pozovemo pesnika i da se vi prijavite i da dođete da izaberete svog omiljenog pesnika i da sednete pred njega i da vam on pročita svoju pesmu, da vi imate priliku da njemu pročitate svoju pesmu. Znači da to bude neki onako jedan opušten razgovor u nekoj atmosferi koja onako izgleda kao neka možda proizvoljna dnevna soba, da to bude jako jedan opušten razgovor gde ćete vi moći da vodite konverzaciju o poeziji i da prosto dobijete neki feedback možda od svog omiljenog pesnika. Tako da zaista to jeste jedan onako projekat koji želi da uključi ljude i da nekako iznese poeziju u grad ponovo. I mislim da smo ovim događajem to i uspeli. 10 epizoda ovog serijala možete pogledati na YouTube kanalu produkcije alumnija Filološkog fakulteta i na društvenim mrežama bićete informisani o narednim epizodama. Imamo muzičkog gosta, naravno, našeg Ratka Petrovića, koji je takođe bio naš pesnički gost, koji nam je zapravo i uveo koncept da više ne pijemo čaj nego alkohol, jer je on pomenuo kako bi bilo super da mi sad pijemo ovde umesto čaja recimo neko pivo i mi smo shvatili da je to sjajna ideja i eto, hvala Ratko na dobroj ideji. Hvala vam puno. Hvala ljudi.